toropo kgolo ga borone phirimaneng ya seterata di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo lephata la dikgolegelo la abetse bodiredi jo bo dirileng ka bokgabane dietsele lefatshe leno le solofetse dipudi di le 150 le dikgomo di le 92 go tsweng Australia go tlhabolola thuto mono Botswana. Setlhopha sa Jwaneng Galaxy se fetetse kwa makgaolakgang a Orange FA Cup. Taposa ke o ranolang ka puo ya tla mothetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha mo tshwarela Dr. Wrestling Batsogwane yo a neng a tsene moletlo wa go ipelela dingwaga di le 36 tsa lephata la dikgolegelo kwa Mahalape go phaketsa betsi badiri ba lephata leo ba le 70 le bone dietsele thulaganyo ya ka bodietsele eo ke go lemoga go akgola le go ipelela bonatla jo badiri ba bosupile mo tirong e ba e dirang tsatsi le letsatsi ka boinelo bopelokgale le bonatla mookamedi wa lephata dikgolegelo wa pele mme Diana Marathe le ene wa abetsesetse le e le sekao sa tiro ya e dirileng ka botswapelo le boinelo lephata la dikgolegelo le ipelela letsatsi le ka setlhogo sa go aga ngwao ya bodiredi jo bo ntshang maduo le go tlhofofatsa ditsamaiso tsa go isa ditirelo tsa lephata kwa setšhabeng. Le tlhaka le le golang mo nokeng ya Shashe go bolelwa e le kgwetlho ka go dira gore noka e latlhegelwe ke bontle jwa yone fa bua mo letsholong la go phepafatsa noka ya Shashe le neng le rulagantswe ke mokgatlho wa ipatlise mo nokeng ya Shashe kgosi bokamoswara dipitsi wa motse wa Tonota o kopile banne ba motse wa Tonota le mabapi go tlhokomela noka ya Shashe a rutlwe pego ka Abigail Madorobo. Go mela ga lothaka mo nokeng go kgothela metsi a fitlhelwang mo nokeng a dirisiwang go nosetsa dijalo mme seo se dire gore dijalo di seka tsa siamelwa ke go jewa ke motho mme gape le go dira gore metsi a mo nokeng a seka a elela sentle. Kgosi Radipitsi a re lothaka lo dira gore dilalome di iphete mo nokeng fa ba sena go dira molato. Noka e thibeleditseng batsadi ba rona mo motseng wa rona wa Tonota e hetogile selo se sengwe e hetogile borai e hetogile mmolai mo matshelong a rona mme ano ha re ka tlogela go nna seemo se re le mo go sone gompieno noka e tswelela ka leswe noka e tswelela ka go nna ka hentseng ka teng ko pheleletsong ya letsatsi ra go hithela metsi a re nosetsang digadeneng tsa rona ka one a se mo seemong sa gore a ka letelelwa gore a nosetse morogo ra go hithela merogo ya rona le dijo tsa rona di sa tlhole di ka letelelwa gore di ka rekisiwa tsa jewa ke batho se se dirwa ke leswe le leng gore mo bogompienong re a le hithelela mo teng ga noka ya rona ya Shashe. Maikaelelo a letsholo la go phepafatsa noka ya Shashe ke go kgaola lothaka le go sala matakala mo nokeng gore noka e kgathise mme ebile e tswele mosola balemi ba temo ya nosetso. Ba ga rona se re se tetseng hano ke gore jaanong la bona ka ha noka e ntseng ka teng lethaka le le medileng ha le dilo tsotlhe tse di lathelwang mo go yone ka la pele noka e ne le recreational facility ne a re ha re tswa ko sekolong re be re sa siane hela re sianela kwa re senya re reng ne re tsile go tunka mo go yone dilo tse dingwe tse e leng gore re lemoga gore di dira noka gore e nne borai batho ke di-pampers ke ditena tse di lathelwang mo nokeng ke disenke tse di lathelwang ko nokeng dilo tseo hela ka botsone yana di dira gore rona re le balemi re le bee mo go teng le mo risky mme ka la maikaelelo a rona le ba Tonota ke gore re le he dijo tse di phepa. Go mela ga lothaka mo nokeng ke kgwetho e amang dinoka tse di fitlhelwang mo toropong ya Francistown jaaka noka ya Ntshe magareng ga tse dingwe. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. Mo palamente wa Molepololo North re wa bile re goeng a re go lemoga balwetse ba madi a sa emeng e bong hemophilia ke pitso ya karetsang botlhe ka go rurifatsa fa balwetse bao ba na le tlhokomelo ya maemo a ntlha ga mmogo le kalafi re re goeng o bile se kwa Molepolole jaaka nne go ipeelela segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa go tswa ga madi a sa emeng Bodile Mogorosi wa pega letsatsi la bolwetse jwa go tswa madi a sa laolesegeng ke gore hemophilia le ne la segelwa fa thoko ke lekgotla la mafatshefatshe la segopotso sa bolwetse jo ka ngwaga wa 1989
ka go kopanya batho le go tlisa thuto ka bolwetse joo. Go ya ka lekgotla la mafatshe-fatshe la hemophilia, batho ba ba fitlhetsweng ka bolwetse joo lefatshe ka bophara mo go bone ba ka tshwara 25% ke bone ba bonang kalafi ya bongaka lebaka e le tlhaelo ya didirisiwa tsa go lemoga bolwetse joo le kalafi mo mafatsheng ka bontsi. Equitable access for all, recognizing all bleeding disorder, all diagnosed by hemophilia and other related bleeding disorder to have access to quality care and improve treatment for them. Every individual with this rare disease, regardless of their bleeding condition, to have an improved health-related quality life. Balwetse ya rabitsa ka dikgang tse dintsi wa no gwa go te madi a matona mme ka nte gona le madi ha e le gore gona le madi ha e leng gore gongwe le gongwe ga gona le phatlha teng madi a tswa teng rona ne re sa itse jalo ba gaetso ke thusiwa ke gore ga te bolwetse bo ke bo bonetlang a bojiwa boswa mme ke re bojiwa boswa bolwetse bo ka gore ha ngwa batsadi ba go bana le bone wena o le ngwana o khona gore bo nne mo go wena ka lesika la batsadi ba ga gore ke batho ba bolwetse bone ba mohuta one o. Tshwaragano le go tsenya letsogo ga bana le seabe mo go emeng nokeng botsogo jwa tlhotlhwa lefatshe ka bophara mo balwetseng ba hemophilia ke gone konokono go bona madio a nametsang. Re kgobokane hano mo tsatsing le go tla go tsibosa morafe wa rona ka bolwetse jwa go dutla madi le gore balwetse ba ba nang le jone ba ka tlhokomelwa jang ka go rotloetsa morafe le ba ba makalana a berekang le ba lephata la botsogo gore ba tseye karolo. Molwetse wa hemophilia o fa bopaki jwa gore o ikamogetse jang. A ke itse ke gole le ke se itse hemophilia go tewang sente so ke sa uti kana ke itse ke gola ke na 14 years ka bona gore bolwetse bo diphatsa go batla motho a itlhokomela ga ke le 15 years e be ke ithuta go tsenya cannula for bona ke itshela factor 8 ke ikempa. Morafe o kgothaditse go anya dikitso tsa go tshela le batho ba ba fitlhetsweng ka bolwetse jwa hemophilia e le tsela ya go fitlhelela tlhokomelo ya maemo a ntlha mo go botlhe. Bodulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. Lefatshe la Botswana le solofetse go amogela dikgomo tsa nama di le 92 ga mmogo le dipodi di le 150 go tsweng kwa lefatsheng la Australia. Se ke nngwe ya maitlamo a puso e tsweletseng ka go a dira go godisa le go tlhabolola mohama wa thuo mo lefatsheng leno. Leruo leo le solofetse go goroga mono beke e tlang. Ke a rurihatsa kana ke ta go thomamisa taletso e mo tlotlegita utona wa lefatshe la Botswana Dr. Mokgweetsi Eric Kiabetse Masisi ene nga idira ha re bolla lenaneo la thuo le tlotlo go serwe gore e tare ka kgwedi ya motsheganong e le 14 2024 o ta ba amogela leruo la tsadiso kana breeding animals go tswa go lefatsheng la Australia. Yaanong ke hana go ta go supa gore ka boammaaruri Batswana betso tiragalo e tabe diragala mo la bobedi yo tang mme re tabe ra amogela dikgomo di le 92 e le tsa mohuta wa nama di na le dipo di na le tse dinamagadi e be ra amogela le dipudi tsa mashi di le 150 ka palo. Wa itshwere di kgang tsa Botswana Television ra tswelela tona wa melao le re Machana Shamukuni wa kgola company ya Exclusive Human Capital Consultancy go tlhatlhella baeteledipele ba dikhamphani ka dithuto tsa boeteledipele le tirisano mmogo ka dikhamphani dingwe di sena boitseanape kana boeteledipele le tirisano mmogo mme ba senye madi ka go isiwa sekolong kwa moseja ntswa go le bangwe ba ba ka ba thusang go ka rutuntsha mo gae kitso temane ka dintlha. Go ya ka barulaganya ba thuto puisano e bontsi jwa dikhamphani go supafela fa di tlhaela dikitso dingwe tse di ka ba thusang mo kgolong ya tsone. Ka jalo company Exclusive Human Capital Consultancy go tlhalosiwa fa ikemiseditse go fa dikhamphani tse dithuto tsa maemantla go di thusa go emelana le dikgwetlho tse di kopanang le tsone. Maiteko ao a iteetswe le go feke mo palamente wa kgaolo re Machana Shamukuni ka re seo se ka thusa go ntsha baeteledipele ba modia. We've been noting quite a lot of
owned enterprises and private companies, taking their board members, senior executives to South Africa, Europe, and they say, we need something that as Botswana will have where we can say, there's this institution that provides this service. So we're trying to have something that we can build home. Corporate governance serves as the cornerstone of our operations, guiding us in our quest for sustainable growth, risk management, and stakeholder trust. By upholding the principles of integrity, fairness, and diligence, we not only safeguard the interests of our shareholders, but also nurture a culture of excellence and responsibility. Godimo ga moo e re ka dithuto tse di ne di akaretsa baitsanape go tsweng dikhamphaneng tsa mahatsi go tlhalosiwa fa go tla thusa go nonosa dikitso tsa baeteledipele jwa mo gae. If we find ourselves with good corporate governance, there will be a decline in corruption. The views of the minorities or the marginalized groups will be considered, and their voices will be heard in decision making. Service delivery will be enhanced. There is need for more women to come on board, for a diverse board to be precise, and not only in terms of gender, but also other issues, for example, inclusiveness of people who have challenges. Like some of our corporate failures or some of the issues that we've experienced in business was influenced by individuals that had personal financial interests or had material interests in transactions. And those interests guided their decision making. Dikhampani di rotloeditswe go tlhabolola ditsamaiso le melawana ya tsone ya pereko gore e tsamaelane le ya mahatsahatsi go thusa go ntsha maduo sentle. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Lobola khotla ya bakhatla ba gakgafela kwa motšhudi le butse semmuso mosong ono kwa go kailweng fa se ile katlego mo go bone ka ba sa bologo le letela lobo le go tlhaloswa fa le tla dirisiwa go tshwara diphuthego le ditiro tsa morafe di tshwana le meletlo ya bogwera le bojale fa bua le morafe ka maranyane a le kwa Afrika Borwa kgosi ya bakhatla kgosi Kgafela o bedi o lebogetse bakhatla popagano le mowa wa lorato o ba o supileng fa go agiwa le go bula ga lobo leo. Wakola bontle jo le bodirileng ka lobo ke akgole wena pele go se sky motlhanka kgosi la ngwana kgosi go se sky komiti ya lobo ba khatla botlhe ba ba tsentseng sabe mo tirong ya ba ga lobo leo le batho botlhe ba e seng ba khatla mme ba tsentse letsogo le sabe go ile montle bo re bonang ka tsheko ka se khatla tlhogo ke khusugolo ke go le ka bojeng ke morema le ka molemeng ke modisa o tla molema tsukudu o mosese ka ha mojeng ke motho a feletse tlhogo e le tlhogo e tlhakileng tlhogo e itlhaloganyang gore mmele o tsamaisanye le tse di siameng tse tswang botlhokong ke boso bo ra go tshelang bakgathabetso go simolola ka 2030 ga ke tsena go raga go tsena ka 2040 ga go pele. Tsore di ba phegelana teng ga di kgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsela ke Liza o sekeng go eme sentle go neela tsa metshameko kgaitsela ka dumela dumela Reza ke dumela gore re ntse re mo go tsone setlhopha se sengwe ke seo se ntse se itlhoma ko pele go ntse jalo kgaitsela ka ke mahelo a beke ka jalo ke tshwere ka tlatlana re ne le tse di tsore di tshwaretseng
ke a tla ke go lebogela raitso o etshele na tla ke tse sebaka se ke go dumedise nna ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolola hela ka tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Johannesburg Galaxy se fetetse kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya Orange FA Cup ya paka eno ba sana go nota UB Hawks ka nno e lengwe go lefela mo motshamekong wa ska makgaolakgang o neng o tshamekelwa kwa lebaleng le golo la setšhaba tshokologong eno Galaxy jaanong e tla emela mofenyi magareng ga Orapa United le Traffic mo motshamekong o mongwe wa ska makgaolakgang o tla tshamekiwang gone kwa lebaleng le golo la setšhaba ka nako ya bohera bobedi mme a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o wa Hawks le Galaxy. Perebona Hawks baya ya bona Tlhaselo Fani was there in attack he waited for that ball to arrive and he tried by all means to Daniel Msandami Mokoteye gaufi Daniel Msandami awaya tlele le tloa le ka la ga Daniel Msandami Msandami had to take a shot even the goalkeeper you can see the way he's trying to adjust to that end Monagetso gase wa go tsa ka selentseng Gaucho abasireletsa ntshwaneng. We knew they were going to play a lot of vertical passes and we were prepared for that. We drilled for that. When we were about to make a change, and then after they introduced number 37, we wanted to have a broad second block in midfield, take one from defense, and so that we are able to delay their progression into our attacking third. It was a tough game, honestly. I think we're playing against a very, very stubborn team, well-coached team. If you look at how they were setting up their team, it was making life very difficult for us because, I mean, they make sure that they fill their half. It becomes very difficult for you to get those smaller spaces where you can play. Again, they dealt so well with our wing play because, I mean, when you go to the wing, they send two, the one that is putting pressure and the one that is giving cover. So you eliminate the one that is giving cover, there's another one who is waiting for you. Mo go tse dingwe go rutuntsha barutintsi kgatlhano le tiriso ya ditagi mo metshamekong go kailwe go le botlhokwa ka go ka thusa mo go gokotseng tiriso ya ditagi mo batshameking seo se tlhalositswe ke mogolwane kwa ofising ya National Anti-Doping Coordination kwa lephateng la banana bong metshameko le ngwao Re Frederick Seno jaaka ba tshegeditse ithutuntsho ya malatsi a mabedi ya barutuntssi kgatlhano le tiriso ya ditagi mono Gaborone pego ka kagiso molelekwa. Sene o tsweletsa supa gore e re ka dinako di fetoga ba bone go le botlhokwa go rutuntsa ba ba fileng marapo a go rutabana le seabe mo motshamekong ba akaretsa batshameki ka borai le ditamorago tsa tiriso ya ditagi ka nako ya metshameko. Our education program is geared towards promoting good values and developing behaviors that foster and protect the spirit of sport to prevent intentional and unintentional doping. There are other anti-doping rule violations. In short, there are 11. So there are other aspects in which if the athlete is found to have broken any of the 11, they can be charged with an anti-doping rule violation. So we are really trying to make sure that we are well equipped, we are in a good space to support them. Mo godimo ga mo go tshwaragana le makalana a mangwe a itebagantseng le tiriso ya ditagi le gone go kaile fa go le botlhokwa ka ba ofisi ya Botswana National Anti-Doping Coordination ba ka kotobolosa go le gontsi mo ka thusa mo kgolong ya lekalana leo. The most important thing for them is to have the education plan. And then when they have the education plan, they have to make sure their educators understand it and they support it, and also to provide the education resources to the educators so that they can go out to the athletes and implement the education plan, the programs to the athletes. Our purpose is we strive for clean sport. So we intend giving values, Olympic values, to athletes and athletes personnel so that we have what you call a level playing field. Ithutuntso eo ya malatsi a mabedi e tla bo itebagantse le go rutuntsa barutuntsi go tswa go dikgaolong tse di farologaneng tsa lefatshe leno ka dintlha di akaretsa go ruta batshameki ya setšhaba ka tiriso ya ditagi ga mmogo le borai le ditamorago tsa tsone.
ithutintso eo e seno ke barutwintsi ba feta 15 e solofetse go yala ka tshipi. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Re tswela pele le dikgang tsa rona. Botswana Softball Masters Association Bosma ya abetse Re Joseph Khosimang ntlo kwa motseng wa Matsiloje. Re Khosimang o berekile ka lobaka a tlhokomela mabala a National Diamond go simolola hela ka ngwaga wa 1980 go fitlhela a tlogela tiro ka 2019. Ha bua kwa kabong ya mpho eo mo parlamente wa Tati East Dr. Douglas Letsola Thebe wa kgotseng lekgotla leo la Bosma a re se ba se dirileng se tsamaelana le tebelopele ya setšhaba ya ngwaga wa 2036 ya go netehatsa ga go sena ope yo salelang kwa morago. Pego ka Abigail Madorobo. Batswana ba tswa go lowe ba itsewi ka go emana nokeng ba dirisa methalo e farologaneng go tsholetsa bangwe ka bone, mme Mafisa ke one a neng a tumile thata go thatosa ba itsholelo e ka tlase. Mme le gompieko moao o santse o le teng mo setšhabeng e le mokgatlho ya metshameko ba kwatabolotsa mo Setswaneng seo. Ke ka moo ba diretseng Re Khosimang bonno jo bo tla mo fang seriti ebile Bosma ba gothiwa go simolodisa dikgaisano tsa softball mo motseng wa Matsiloje e le tsela ya go totomatsa seabe sa ga Re Khosimang. Go thola re bua dikgang tse dintsintsi go tebo Vision 2036 go tebo Agenda 2063 maikaelelo a lehatshe la Afrika go buiwa le bo SDG tsa mahatshehatse. Ha re sa dirahatse e tla nna kgang tsa molomo hela. Mme ba softball tsatseno ba re supeditse gore ba kgathala ka mong ka bone ba gaetso gore ha re ka tswela hela re diana go le go nyenyane hela ra thusana kana gore boa tswana re tswa go re tswang teng re ntse re thusana. Uncle Joe ga re a mo direla mosasano gore ke motlhoki batho ba bangwe ba ta ba re bagela batlhoki rona ne re mo lebogela tiro ye a e dirileng ha e sa le re mo itsile. Re Khosimang a re o lebogela mphoi mme o itama go nna le sabe mo go abeng kitso ya gago ya softball le banana ba motse wa gago. Ile a kutwa go gona le junior ka re same ba softball ke tlo ba tiro ya gore anong nna ke a go bereka le junior ya Matsiloje ke batotsi ya Matsiloje mo Mbepeng go nna go nngwe ire ga go tibo Botswana Games ba bona ke tsena ka bananyana le nna ke bone gore ha a go se dira le sepe ke taba coacha ka theory ya ka le gore ke nana e re ja ka dikolo e le gone kwa talente e re bololwang teng ebile mo nakong eno e santse e emisitswe. Dr. Letsola Thebe yo e leng tona ya thuto le tlhabololo dikitso a re ba mo dipuisanong le ba maphata a maleba gore metshameko e busediwe gape. Abigail Madorobo, BTV News, Matsiloje. Ha jaanong re lebantsha mabelo motabogi wa monogae Lungo Scotch o letsa heditse mo maemong a boraro mo tikologong ya makgaolakgang a lebelo la 400 meters kwa kgaisanong ya Diamond League kwa Doha, Qatar. Scotch yo sa tswang go phadisana kwa Bahamas o heditse mo nakong ya 45.29 seconds ha Baya Pondori yo tshwereng nako e gaisang mo lehatsheng ke gore world lead mo lebelong la 400 meters ene a feditse mo maemong a borataro ka nako ya 45.57 seconds. Makgaolakgang ao a fentswe ke Steven Gardiner wa the Bahamas a sena go fetsa mo nakong ya 44.76 seconds a salwa morago ke motabogi wa kwa Zambia Muzala Samukonga ka nako ya 45.07 seconds. January diwetsa ka tsa leki ya Botswana Basketball Association e letsa Division 2 ya kwa kwano borwa setlhopha sa Mustang se fentse se se sokolang bobe sa Elite Academy ka dintlha di le 60 le bongwe go di le 60 mo motshamekong wa beki ya bohera bobedi wa leki eo o neng o tshamekelwa kwa Baisago mo Gaborone Maabane. Pego ka Kagiso Molelekwa. Setlhopha seo sa kwa Extension 12 Mustang ka mebala e meso le bontsho ba simolotse motshameko ka lebelo le kwa tlase mme ba latlhegela jekotara e ya ntlha ka dintlha di le 10 go di le 11. Mo kotareng ya bobedi ga bona la fa banda ba ga Antonio Jurosi ba tabe itumile mo le mo tlase bono sa di-basket di le 16 go ya boikhutsong ba itumile ko pele ka dintlha di le 26 go di le 12 tsa Elite Academy. Mustang ba tswelela fela ka tshameko ente le mo kotareng ya boraro jaaka ba e fetsa ba eteletse pele ka dintlha di le 43 go le 40 tsa Elite.
mo kotareng ya bofelo dithopa tsa tikana ka noga e tshela go sepe se batang go rata dintha Mustang ba notsa di-basket di le 12 kgatlhanong go le 20 tsa Elite Academy mme motshameko o fela ka dintha tse di 61 tsa Mustang fa Elite yone e kgona go godisa le 60 fela seo jabe e le pheng ya botlhano ya Mustang mo metshamekong e le 7 e ba e tshamekileng fa Elite Academy bone ba kodisa tatlhegelo ya bofelo bobedi mo metshamekong e re bobedi. Mo motshamekong o mongwe e ntse ile wa League ya Division 2 ya kono borwa Baisago e fentse UB Reapers ka dintlha le 74 go le 56 Kagiso Molelekwa PTV Sport Gaborone. Wetso Kagiso Molelekwa o na agarela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedake o lebile Samoka o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona kgaitseda motho a re kopane kgantele kgaitseda ka nako ya bohera bongwe Wetso a re pele re dikhutlisa re kgopotsetseng di tlhomile kwa setlhoeng lephata la dikgolegelo la betsi bodiredi jo bo dirileng ka bokgabane di etsele lefatshe leno le isolofetse dipudi di le 150 dikgomo di le 92 go tsweng Australia go tlhabolola thuo mono tlhopha sa Johnny Galaxy se fetetse kwa makgaolakgang a Orange FA Cup Wetso mo Ourenye ne re go tshwaretse hela di lekalo ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa Madume betsong ka mogala ka seemo sa loapi nna ke Pro Victoria go siame maitsebeng ano setshwantsho sa loapi se supa ga pogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mo tsatsi la ka moso re soletse gore go thibile ka bontlhabong go dikgaolong tsa Chobe Nghabe le Kgalagadi go ipona tse di bata tsa baru go dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba go tswa go apogile ko bokone jwa legare le ko kgaolong ya gantsi mo mosong go tla ikutlwetsa go le bothito mo dikgaolong tsa Chobe bokone jwa legare ga mmogo le ko gantsi re tla gatisa magareng ga 14 go eng go 15 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mololo re tla gatisa magareng ga borobedi go eng go 13 mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba re tla gatisa magareng ga 20 le borobedi go eng go 30 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mogote re tla gatisa magareng ga 31 ko Nojane le Veda go eng go 34 ko Maung ha re lebella toropo tsa Sarak re go apogile ko Cape Town Appleton le ko Maseru go tsibile ka bontlhabong ko Port Elizabeth Johannesburg le Manzini re tla gatisa selekana sa mogote wa 23 ko Johannesburg go tswa go apogile ko Harare go thibile ka bontlhabong ko Lusaka Beira Antananarivo ha mmogo le Windhoek ka selekana sa mogote wa 20 le borobedi ko Windhoek go apogile ko Blantyre go thibile ka bontlhabong ko Dar es Salaam le Luanda ha ko Kinshasa go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima ka selekana sa mogote wa 35 ke gone go tle mone ke go tshwaretse a nne boroko Wetso re a tswelela tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o na kopana le Batswana ba ba nnang kwa Dallas, Texas mo leetong la gagwe kwa Amerika kwa ba tlhaloseditseng maikalelo ya leeto la gagwe le tsa di dirileng mo malatsing ao a le koo